ka jingpule na Gospel katkum Ïoannis kalanong kaba arpway katkot iwe hadu kabakat sau. Hadin kane Jisu ulapen yelade sajisin hakisenran chengu hakaduriau Tiberius kabalajia kumne. Simon Petrus Thomas balakot Didymus Nathaniel uto ubanagana na Galilea kikun Zebedi pat saarngut kiwepat kesenran Jisu kila yadon lang. Simon Petrus ulaong hakiwepan ngan letong dokha ngiru ngin yawan lang kila ong hau kumta kila elekbat kila kiu hakaling Henry Baroshimit kim syam ngat habala mi kasngi Jisu ulayeng harut kaduriau Henry kesenran kim syam itu baudei Jisu de ulaong haki paralok pimpat ngat kila jubab yau ulaong haki bread ya kerjar syapang kamon chongkaling bat pingat kumta kila bread ya kerjar syangta bakim syamla tanshu yaka namar balangat pun tan kidokha usenran ubau Jisu uik ulaong ha Petrus udei ukenrat habau Simon Petrus ulayas ngeu badei ukenrat ula sempiar yalade dagajan namar ulap lemboy bat ula rengkok apa kiweipat kisenran kilawan hakaling kilayatan ya kacar kebadap dagidokha kim syam dajngai na karungkeu tang kumba arspa pro onda kilapoi harengkeu kilayo ya kading renga ha kebalas ang dokha bat kila don kendiat ukpu Deu Jisu ong haki wanra katuk ne kidokha bapidang ngat Simon Petrus ulalej syakaling bat la ring ya kecar syarengkeu sistai kidokha he sispa sampai ulai teli baro wala kibun kata-kata kajar kamsyam praj satya Jisu ulaong haki ale yabam amdon menu-menu na kisenran ubanut kali yau mau namar kitip badai utrai kumta Jisu ulalej ulashem yokpu bat ulai haki ule kumju yakidokha kane kasngi kebalai bau Jisu ulapenitu yalade hai senran onda ulamipat nakibayam. The Gospel of Try.